Mbifuje ibihe byiza mwe mwese mwamaze gukanda subscribe ku Mwashi TV. Nkaba ngarutse ngo tuganire ku makuru y'imikino aba agiye agezweho, cyane cyane twibanda mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho ikomeje imyitozo hariya kuri Petit Stade i Remera. Dushimira Imana Benoit Geringi ugusuhuza, nkaba nguhaye ikaze. Amakuru arakomeje kuba muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaje kuba ihamagara abakinnyi barimo kwitegura imikino ibiri bafite muri kwitegura shampiyona nyafurika y'amakipe y'ibihugu. Ikaba ikomeje imyitozo ku kibuga cy'imyitozo hariya i Remera. Aha tukaba twakwibutsa bamwe mu bakinnyi bagiye bahamagarwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bose bakaba baramaze kugera mu mwiherero, aho haje kuba hahamagarwa abanyezamu bane harimo Adolphe Hakizimana wa AS Kigali, Muhawe na Yogadi w'ikipe ya Gorilla Football Club, Patience Niyongira wa Police Football Club, ndetse n'uwitwa Fisi Habineza w'ikipe ya Etoile de l'Est. Harimo Defenseur Fitina Mborenga wa Rayon Sport, Gilbert Byiringiro w'ikipe ya PL Football Club, Christian Ishimwe wa Police Football Club, Claude Niyomugabo wa PLFC, Clement Niyigena wa PLFC. Harimo kandi Yunus Nshimiyimana nawe wo muri APR Football Club, hari Hirwa Jean wa Bugesera Football Club, hakazana Ndashimiye Thierry akina mu ikipe ya AS Kigali. Ni mu gihe mu bakina hagati haje kuba hahamagarwa abakinnyi batandatu barangajwe imbere na Muhire Kevin wa Rayon Sport. Hari Didier Ndayishimiye w'ikipe ya AS Kigali, Ruboneka Jean Bosco w'ikipe ya PLFC, Simeon Iradukunda wa Polisi, Pacifique Ngabonziza wa Polisi. Harimo kandi Fabio Nkundimana w'ikipe ya Marine Football Club. Mu gihe mu batahizamu hahamagawe abakinnyi barangajwe imbere na Ramadhan Niyibizi w'ikipe ya PL Football Club, Tuyisenge Arsene Tuguma w'ikipe ya PL Football Club. Harimo kandi Olivier Dushimirimana wa PL Football Club, Gilbert Mugisha wa PL Football Club, hakaza Haji Iraguha wa Rayon Sport. Harimo kandi Serge Kabanda wa Gasogi United, Taiba Mbonye Umwami w'ikipe ya Marine Football Club, ndetse na Iyabivuze Oze w'ikipe ya AS Kigali. Abakaba ari abakinnyi bakomeje imyitozo mu gihe bitegura umukino wa mbere uzahuza ikipe ya Djibouti atari ku itariki 27 kuri Stade National Amahoro i Remera. Akaba gushaka itike y'igikombe cya shampiyona nyafurika y'ibihugu izabera mu gihugu cya Kenya umwaka utaha 2025. Nkaba nanakwibutsa ko u Rwanda ruheruka muri shampiyona nyafurika rwaje kuba rwakira mu kimwe cya kane kirangiza rutsinzwe n'ikipe ya Guinea Equatorial ku babyibuka. Rwaje kuba ruvamo ku gitego kimwe cyatsinzwe kuri kufura n'umusore Morai Sira. Aha akaba twakwibutsa ko nanone ni ijonjora rya mbere, kuko ijonjora rya kabiri u Rwanda izaruka hagati y'u Rwanda na Djibouti, ikaba izahura n'izaba yarokotse hagati ya Sudani y'Amajyepfo ndetse na Kenya. Muri iyi mikino kandi ikipe y'igihugu y'u Burundi ntama mu rugamba nayo ikomeje kwitegura, kuko ifitanye umukino na ikipe y'igihugu ya Somalia. Ni nako muri iyi mikino ikipe y'igihugu ya Ethiopia izaba iri kumwe na Eritrea. Akarere ka Sekafa kakaba kazahagararirwa n'amakipe atatu muri imikino ya shampiyona nyafurika y'ibihugu. Ni nako kandi tukiri kuri ikipe y'uko Muhadjili Hakizimana aje kuba atangaza ko atishimiye kuba atarahamagawe n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi.
aganira n'umuseke.com dukesha iyi nkuru akaba yavuze ko atashimishijwe no kuba atarahamagawe muri ikipe y'igihugu nyamara amaze iminsi yitwara neza mu ikipe ya Police Football Club. Uyu akaba ari Hakizimana Muhadjili. Tukaba twakubwira ko iyi mikino itegerejwe hagati y'itariki 27 ndetse n'itariki 3, ariko by'umwihariko ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izakina umukino wayo wa mbere ku cyumweru tariki 27 bongeye kugaruka mu kibuga kuri tariki 31, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaheruka guhura na Djibouti. Tukaba twabibutsa ko yari yatsinze ikipe y'igihugu ya Djibouti hari mu marushanwa ya Sekafa y'ibihugu yabereye mu gihugu cya Tanzania. U Rwanda rwaje kuba rutsinda Djibouti ibitego 5-0 mu mikino ibiri iheruka. U Rwanda rukaba rwatsinze Djibouti ibitego bigera ku 9. Aya makuru agezweho kandi reka tuyakomereze muri shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru Rwanda Premier League izaba yakomeje muri izi mpera z'icyumweru. Aha tukaba twakubwira ko hari nyuma y'uko amakipe yaje kuba abiganiraho, ndetse Rwanda Premier League Board ikaganira na Ferwafa ndetse n'abafite aho bahurira n'ikipe y'igihugu, bakemeza ko imikino iba igomba gukomeza kabone n'ubwo ikipe y'igihugu yaba iri mu mwiherero. Nkaba nakubwira ko rero ari imikino iza gutangira uhereye ejo ku wa gatanu, aho ikipe ya Gorilla Football Club izaba yakiriye Amagaju kuri Kigali Pele Stadium, hazaba ari ku isaha y'isa 9. Ku wa gatandatu kandi imikino izaba yakomeje ku isaha y'isa 6 n'igice. Ikipe Vision Jeunesse Nouvelle izaba yakiriye Marine Football Club. Kana kwibutsa ko imikino iheruka Vision yaje kuba inganya na Police ubusa kusa, mu gihe Marine yari yanyagiye Kiyovu Sport 4-2. Kiyovu Sport iri mu bihe bitoroshye izaba yakiriye Bugesera kuri Kigali Pele Stadium. Ni nako Rutsiro kuri Stade Umuganda izaba yakiriye Gasogi United, mu gihe Muhazi United kuri Stade Ngoma izaba yakiriye ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir. Aha nkaba nakubwira ko imwe mu mikino yaje kuba isubikwa harimo umukino ikipe ya AS Kigali igomba gukinamo na Polisi, hakaza umukino ya Rayon Sport agomba gukina na Etincelle, ndetse n'umukino agomba guhuza Musanze na APR Football Club. Iyi mikino ikaba yaje kuba isubikwa ikazakinwa ubwo ikipe y'igihugu izaba isoje imikino ya CHAN ibiri ifitanye n'ikipe y'igihugu ya Djibouti. Tugarutse kuri CHAN gato kandi twabwira ko n'ikipe y'igihugu ya Djibouti mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yaje kuba ikora imyitozo hariya ku kibuga cya Ferwafa mu rwego rwo kwitegura umukino ifitanye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ubwo yoherezwaga ambasaderi w'u Rwanda, ambasaderi w'igihugu cya Djibouti mu Rwanda akaba yaje kuba aganiriza iyi kipe y'igihugu, ababwira ko baje guhagararira igihugu bityo bagomba gushyiramo umurava ndetse bakarenza ingohe ibindi byagiye bivugwa kuri ikipe y'igihugu ya Djibouti ko itajya yitwara neza mu marushanwa, bakayiserukira neza bagakuramo ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Akaba ari ubutumwa bahawe ubwo bahagurukaga hariya mu gihugu cya Djibouti. Tunakumenyesha wowe wamaze ukanda subscribe ku Mwashi TV ko ushobora gutanga inkunga y'ibitekerezo cyangwa se izindi nyunganizi ukandika muri comment, ndetse ugakora na share kugira ngo abantu bajye babasha kubona ibiganiro byacu umunota ku wundi.
Amakuru yanakomeje kugenda avugwa hirya no hino mu mikino. Ni irushanwa rya UEFA Europa League ndetse na Conference League risa kuba yakomeje. Imwe mu mikino ikomeye cyane ikipe ya Manchester United igiye gukina n'ikipe ya Fenerbahce mu gihugu cya Turkiya hakaza kuba ari ku isaha y'isa 3. Zimwe mu mpamvu zishobora kuzakomeza umukino akaba ari uko Jose Mourinho utoza ikipe ya Fenerbahce mu gihugu cya Turkiya utoza ikipe ya Manchester United haje kuva yirukanwe hari mu mwaka wa 2018. Ni nako kandi ku makipe mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Chelsea iraza kuba yagiye kwa Panathinaikos mu gihugu cy'Ubugereki. Ndetse n'indi mikino igiye itandukanye tukaba tuzayigaruka mu biganiro byacu bitaha. Inkuru y'ikinyamakuru The Athletic ikaba imaze kwandika ko uwitwa Pep Guardiola ngo yumvikanye n'ikipe ya Man City kuba yakanguma izindi sezo ebyiri. Nkaba nakubwira ibinyuma bitangajwe nyuma y'uko ibihuha byari bikomeje kuhwihwiswa ko uwitwa Pep Guardiola ashobora kuzatandukana n'ikipe ya Manchester City mu mwaka w'imikino uzaba urangiye. Bikaba byari bikomeje kwibazwaho niba azahaguma kubera ko uwitwa Ziggy Bergstrom bafatanyije kubaka projet y'ikipe ya Manchester City yaje kuba itwara Premier League nyezi ikurikiranye ndetse bagatwara n'igikombe cya UEFA Champions League. Yatangaje ko atazakomezanya n'ikipe bw'umwaka w'imikino uzaba urangiye. Aha rero urujijo rukaba rukomeje abantu bibaza niba Pep Guardiola azahaguma ariko amakuru ahari avuga ko yaba yamaze kumvikana na Manchester City kongera amasezerano y'imyaka ya sezo ebyiri ari Manchester. Yumvikana ko bamwe mu bakunzi b'amakipe yo ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza by'umwihariko avuga ati wenda agiye Manchester City twayikira ntaho azajya. Ngushimira wowe twari kumwe muri aya masaha tuganira ku ikipe y'u Rwanda Amavubi ikomeje imyitozo ndetse na shampiyona zakomeje muri izi mpera z'icyumweru. Amakuru y'imikino nakagaruka ariko mujye mukanda like ndetse na share kugira ngo iyi nkuru ibashe kugera ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ubaye ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se icyo wifuza ko twazakosora mu biganiro byacu bitashobora kutwandikira muri comment cyangwa se ukifashisha imbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook, Instagram ndetse na X. Njye nitwa Dushimirimana Benoit Gering ndetse na mugenzi wanjye Ferguson Rwanda. Ibitekerezo byanyu turabisubiza kandi tukabyubahiriza.